Добрый день всем. Не болеете? Знаете, прекрасно славить Господа и просто Ему радоваться. Когда можно сбросить все трудности и все заботы и просто смотреть на Него. Нету ничего лучше. Сегодня я хотел бы поговорить и начну с вопроса. Как я в последнее время часто это делаю. Вопрос такой. Какая есть личность, которая знает Бога? Как мы можем описать эту личность, который знает Бога? Или тот, который стоит здесь и проповедует? Или тот, который хорошо знает Библию? Или тот, который учится Библии в колледже? Или тот, который много хороших дел делает? Что это за личность, которая знает Бога? Первое Иоанна, 4 глава. Седьмой и 8 стих. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Taigi, ką Jonas sako? О чем здесь говорит Иоанн? Kas yra tas, kuris pažįsta Dievą? Кто есть тот, кто знает Бога? Tas, kuris myli. Тот, который любит, Nes Dievas yra meilė. потому что Бог есть любовь. Iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau. Чем дальше, тем больше. Aš pradedu suprasti, Я начинаю понимать, jog nieko nėra svarbiau nei meilė. нету ничего важнее любви. Aš seniau galvojau, kad man reikia žinoti daug Biblijos. Раньше я думал, что мне нужно больше или много знать Библию, Daug suprasti, больше понять, žinoti daug atsakymų. знать больше ответов. Bet Dievas mane vedė visiškai kitu keliu. Но Господь ведет меня совершенно другим путем. Ne tie dalykai yra esmė. Не те вещи являются смыслом. Ne nuostabius pamokslus kalbėti yra esmė. Не прекрасную проповедь говорить есть смысл. Ir netgi ne daug tiesos žinoti, И даже не больше правды знать, bet mylėti. но любить. Kaip Paulius rašo, jeigu mes nemylim, mes esam niekas. Как говорит апостол Павел, если мы не любим, мы являемся никем. Visur, visose situacijose Во всех ситуациях mylėti. любить. Čia yra visa esmė. В этом есть смысл. Kiekvieną dieną, kiekviename žingsnyje В каждом дне, в каждом шаге duoti meilę kitam. дать любовь другому. Visa krikščionybės esmė Это весь смысл христианства. telpa į vieną žodį. Telpa į vieną žodį. Это входит в одно слово. Meilė. Любовь. Bet iš tikrųjų
aš pagalvojau, Но, если честно, я подумал, ar mes taip pat matom, kaip Jonas mato. видим ли мы так же, как видит Иоанн? Kada mes žiūrim į krikščionis, Когда мы смотрим на христиан, ar mes sprendžiam apie žmogų, э, ar mes sprendžiam apie žmogų pagal tai, kiek jis žino, определяем мы человека по тому, сколько он знает, ar taip, kaip jis myli. так, как он любит. Nes tai yra mano pastebėjimas. Это есть мое наблюдение. Krikščionybė šiuolaikinė Сегодняшнее христианство labiausiai iškelia į viršų больше всего поднимается вверх. tuos, kurie daug žino. Те, которые много знают. Tie, kurie daug žino Biblijos. Те, которые много знают Библию. Kada mes pasižiūrim YouTube kanale, Когда мы посмотрим на канале YouTube, patys populiariausi самые популярные pastoriai, пастора, tie, kurie daug žino. те, которые много знают. Bet iš tikrųjų, o kaip su meile? Но, если честно, как же с любовью? Nes Paulius sako, Как говорит апостол Павел, jeigu ir visas žinias tu turi, даже если будем иметь все знания ir visą tikėjimą, и всю веру, bet neturi meilės, но не иметь любви, tu esi niekas. ты никто, Ir tu nieko neturi. и ты ничего не имеешь. Iš tikrųjų, mano mąstymas pradėjo keistis И мое мышление начало меняться. ir aš pradėjau savęs klausti, И я начал спрашивать себя, ar mano tikslas gyvenime какой смысл моей жизни? iš tikrųjų mylėti tą žmogų, kuris yra šalia manęs tuo metu. Любить того человека, который находится возле меня в этот момент. Ir iš tikrųjų aš supratau, kad tai nebuvo mano tikslas. И я подумал, что это не было моим смыслом. Ir aš supratau, man reikia keistis, И я понял, что мне нужно меняться. nes nieko nėra svarbiau už meilę. Нету ничего важнее любви. Aš galiu tiek daug žinoti Я могу знать очень много, ir visa tai tiesiog bus tuščia, но это будет пусто, jeigu nėra meilės. если не будет любви. Ir iš tikrųjų Dievas mums davė ne šiaip meilę. И Бог нам не просто так дал любовь. Supraskim vieną dalyką. Поймем одну вещь. Mes skaitom Bibliją Мы читаем Библию, ir ten yra visa tiesa. и там вся есть истина. Bet kada ateina laikas mums duoti tą meilę? Но когда приходит время дать эту любовь, Kažkaip tampa sunku, как будто становится трудно. kažkaip būna sudėtinga dažnai. Бывает даже неудобно. Bet taip neturėtų būti. Но так не должно быть. Kada Jonas rašo apie meilę savo laiške, Когда Иоанн пишет о любви в своем письме, jis nekalba apie žmogišką meilę. он не говорит о человеческой любви. Jis kalba apie Dievo meilę. Он говорит о Божьей любви. Kad Dievas iš tikrųjų nori, kad mes mylėtumėm dievišką meilę kitus. Потому что Бог хочет, чтобы мы любили человека Божьей любовью. Ir aš noriu, kad atsiverstumėm pirmiausia 1 Jono 2 skyrių 1 Иоанна 2 глава, ir 15 eilutė. 15 стих. 1 Jono 2 skyrius 15 eilutė. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Taigi apie kokią meilę kalba? О какой любви говорится? Ne žmogišką meilę.
Не о человеческой любви, bet sako, jame nėra tėvo meilės, потому что в этом нет Божьей любви. dieviškos meilės. Atsiverskit 3 skyrių ir 17 eilutę. 3 глава, 17 стих. Bet jei kas turi šio pasaulio turtų ir matydamas savo brolį stokojantį, užrakina jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė? А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Vėlgi, ne apie žmogišką meilę kalba, И снова говорится не о человеческой любви, bet apie Dievo paties meilę kalba. говорится о Божьей любви. Ir tai yra meilė, kurią mes turime mylėti brolius ir sesės. И это та любовь, которую мы должны любить братьев и сестер, Ir lygiai taip pat tuos, kurie yra pasaulyje, и даже тех, которые в мире, kurie nepažįsta Dievo. которые не познали Бога. Iš tikrųjų, įdomiai Dievas veikia mūsų gyvenimuose. Очень интересно, как Бог действует в нашей жизни. Aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, Чем больше я это понимаю, kad ten, kur mes esam, там, где мы есть, ten mes ir turim būti. там мы и должны быть. Nes kiekvieną kartą, kada aš atsiduriu kažkur, Всякий раз, когда я оказываюсь где-то, Dievas randa būdų, kaip mane naudoti. Бог использует средства, как меня использовать. Šiuo metu ten, kur aš dirbu, В этот момент, где я сейчас работаю, žinot, Dievas mane moko mylėti vis netikinčius. Господь учит меня любить неверующих. Ir ką aš pradėjau suprasti, И что я начал понимать? yra labai lengva netikinčiam Очень легко неверующим pasakyti apie Jėzų. сказать о Иисусе. Nu ir priims, nepriims, čia jo reikalas. Примут, не примут, это их дело. Bet yra daug sunkiau būti kantriam ir mylėti jį tokį, koks jis yra. И очень тяжело быть терпеливым, любить Его такой, какой Он есть. Ir kai aš pradėjau dirbti, Когда я начал работать, maždaug prieš 8 mėnesius, 8 месяцев назад, daugelis iš mano bendradarbių mane erzindavo. и многие из рабочих меня раздражали. Apie tai, ką jie kalbėdavo, О том, о чем они говорили, kokią muziką klausydavo, какую музыку они слушали, tiek daug dalykų. разные вещи. Ir man norėjosi tiesiog pasakyti jiems, И моя реакция, чтобы сказать им, vat kaip krikščionis, как верующий, vat tu neturi taip daryti, ты не должен так vat делать, tu neturi taip kalbėti. ты не должен так говорить. Yra taip lengva iš tikrųjų pasakyti. Это так легко сказать. Bet Dievas kažkaip mane sustabdydavo vis. Но Господь как-то меня останавливал. Ir vienu metu aš tiesiog pradėjau klausyti jų. И в один момент я начал слушать их. Aš tiesiog pradėjau daugiau kalbėti su jais. И я начал больше говорить с ними, Tiesiog bendrauti su jais. общаться с ними. Ir tada aš išgirstu, kad mūsų vienas bendradarbis, jisai skiriasi. И я узнал, что один из наших рабочих разводится. Jisai stresuotas. Он очень в стрессе. Kitas bendradarbis Другой vėlgi gyvena neramybėje nuolatos. живет не в мире. Trečias bendradarbis, Третий работник. kas įdomiausia, su juo šiuo metu mes daugiausiai laiko praleidžiam. Самое интересное, что в последнее время мы большее время с ним общаемся. Darbe. На работе. Jis yra gėjus. Он гей. Ir aš pradėjau jo klausyti tiesiog, ką jis kalba. Я начал слушать его, что он говорит. Ir jis man pradėjo pasakoti apie savo praeitį. Он начал рассказывать мне о своем прошлом. Pradėjo pasakoti, per ką jis perėjo. Начал рассказывать о том, что он пережил. Jo tėvas visą laiką kalėjime buvo už nužudymą. Его отец все время был в тюрьме за убийство. Niekada gyvenime jis nėra matęs savo tėvo. Никогда в жизни он не видел своего отца. Jo mama jį paliko, kai jis buvo mažas. Когда он был маленький, мать его оставила. Jis užaugo gatvėse. Он вырос на улице.
Ir tada, kada aš pradėjau klausyti ir suprasti jų praeitį, И когда я начал слушать и понимать его прошлое, aš tada tiesiog norėjau mylėti, я просто хотел любить, o ne pakeisti asmenį. не изменить эту личность. Nes vėlgi labai lengva yra bandyti pakeisti kitą taip, kaip aš noriu. Очень легко хотеть поменять другого человека, как я хочу, Bet priimti į tokį, koks jis yra, но принять его такой, какой он есть, su kantrybė с терпением ir laukti. и ждать, Ir tiesiog prašyti Dievę, tu žinai tą asmenį. и просить Бога, ты измени этого Aš человека. dabar pat jam galiu pasakyti apie Kristų. Я могу сам сейчас ему сказать Ir jis iš Иисус. tikrųjų daug girdėjęs yra И я думаю, он много слышал об этом iš kitų krikščionių. от других верующих. Ir dėl to jis taip pat yra labai piktas ant krikščionių. И может потому он так злится на других христиан. Nes daugelis grūda tą tiesą per prievartą. Потому что они суют грубо эту истину через силу. Žmonės to nenori. Люди этого не хотят. Ir mes patys iš tikrųjų, mes to nenorim, И мы также этого не хотим. kad kažkas ateitų ir mums kištų per prievartą tiesą. И чтобы кто-то пришел и через силу насильно пихает эту истину. Tai yra tiesa, Это есть истина. bet ar tai yra tiesa su meile? Но это истина с любовью. Ir aš tiesiog prašau Dievo. Я просто прошу Бога. Dieve, aš tikiu, kad tu man duosi galimybę. Я прошу, чтобы ты дал мне возможность. Bet iš tikrųjų, aš mokausi tiesiog būti kantrus. Я просто учусь быть терпеливым. Ir pamatau, kaip kartais sunku būti kantriam. И увидел, как тяжело быть терпеливым. Vėlgi, kaip minėjau, lengva pasakyti tą tiesą. Как я уже говорил, легко сказать эту истину. Bet juk Paulius rašo, jog meilė yra kantri. Как Павел пишет, любовь есть терпение. Meilė viskuo viliasi, Любовь всему доверяет, viskuo tiki. всему верит. Žinot, kažkada aš prisimenu seniai kalbėjom su Audronė. Когда-то я вспомнил, мы говорили с Алдрони, Ir jinai paminėjo tokį vieną dalyką. и она напомнила одну такую вещь. Sako, jei Dievas parodė apie Adomą ir Dievą šitą. Apie Adomą. Если Бог показывает об Адаме, Jog Dievas puikiai žinojo, jog Adomas nusidės. ведь Бог прекрасно знал, что Адам согрешит, Bet Dievas vis tiek laukė. но Бог все равно ждал. Ir aš taip galvojau po to. И я потом думал, Kažkaip nesuvokiu aš to. не очень я понимаю это. Kodėl Dievas vis tiek lauktų, jeigu jis žino, jog Adomas nusidės. Почему Бог ждал, если Он знал, что Адам все равно согрешит? Ir man atėjo šitą eilutę. И мне пришло это место. Meilė viskuo viliasi. Meilė viską tiki. Любовь всему верит. Man tai tiesiog akys atsivėrė. Мне просто открылись глаза. Dievas iš savo milžiniškos meilės Бог из своей вечной любви myli tą tobulą meilę любит ту любовь ir duoda savo tobulą meilę и дает свою совершенную любовь netgi tiems, даже тем, kurie niekada neatsigręš į jį, которые никогда не повернутся к Нему, nes meilė viskuo tiki. потому что любовь всему верит. Meilė niekada nesibaigia. Любовь никогда не проходит. Mes labai dažnai galbūt žiūrim į žmogų Часто мы смотрим на человека ir labai greitai pasiduodam. и очень быстро сдаемся. Vat aš kalbėjau vieną dieną, Вот я уже говорил, один день, savaitę неделю, ir atrodo viskas tik blogyn eina. и только идет к худшему. Bet Dievo meilė visą pakelia, Но любовь Божия, она поднимает, viskuo tiki. всему верит. Ir tai yra iš tikrųjų meilė. И это любовь. Kada tu nesistengi pakeisti žmogaus, Когда ты не стараешься поменять человека, bet jį myli просто любишь его ir lauki, и ждешь,
ir toliau myli, и дальше любишь, ir laukia. и ждешь. Dievui nėra sunku mums duoti galimybės. Богу не трудно дать нам возможность, Kaip aš pastebėjau savo gyvenime, как я заметил в своей жизни. kada aš nustoju galvoti apie tai, kaip man skelbti Evangeliją, Когда я перестаю думать, как мне провозглашать Евангелие, kada atsipalaiduoju, когда расслабляюсь, tada ir galimybės ateina. тогда и возможность приходит. Man net nesitikint. Мне и не выходит. O kada aš galvoju, mąstau, А когда я думаю, переживаю, kaip nėra tų galimybių, taip nėra. как нет этой возможности, так и нету. Juk jis iš tikrųjų yra visagalis. Ведь Он всемогущий. Juk nieko jam sunkaus nėra. Для Него ничего нет сложного. Sugrįžkite 1 Jono 4 skyrių 1 Иоанна 4 глава, ir 9 eilutė. 9 стих. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Iš tikrųjų, Dievas atsiuntė savo sūnų. Бог послал Своего Сына. Ir mes žinom, kad Kristus yra gyvenimas. И мы знаем, что Иисус является жизнью. Ir Jonas sako, kad mes gyventumėm per jį, И Иоанн говорит, чтобы мы жили через Него, per Jėzų Kristų. через Иисуса Христа. Dabar ką tai reiškia apskritai? Что это означает? Aš tiesiog pamačiau, ką tai reiškia. Я просто размышлял, что это означает. Gyventi per Jėzų Kristų. Жить через Иисуса Христа. Dabar, kada mes skaitom Naująjį Testamentą, Когда мы читаем Новый Завет, visi apaštalai все апостолы, kalba apie jame, Kristuje. все говорят о Нем, в Нем, о Христе. Viskas yra jame, Все в Нем, viskas yra Kristuje. все во Христе. Ir nieko nėra be Kristaus. И нет ничего без Христа. Kada mes pradedam gyventi, Когда мы начинаем жить, nežiūrėdami į tai, ko mes galim ir ko negalim, несмотря на то, что мы можем и чего не можем, bet žiūrėdami į Jėzų, но смотря на Христа, kad jame yra visa pilnatvė, что в Нем вся полнота, kad Dievas atsiuntė savo sūnų, что Бог послал Своего Сына, kad mes turėtumėme tą pilną gyvenimą. чтобы мы имели ту полную жизнь. Jėzuje tas gyvenimas yra. Это жизнь в Иисусе. Neieškok savyje, Не ищи в себе, neieškok savo darbuose ar pastangose. не ищи в своих делах или в своих усилиях. Jėzuje В Иисусе yra visa tai, ko tau reikia, есть все, что тебе нужно, kiekvieną dieną каждый день ir kiekvieną akimirką. и каждую минуту. Yra labai puikus pavyzdys iš tikrųjų, Есть хороший пример, kaip Adomas gyveno prieš nuodėmę. как Адам жил перед тем, как согрешил. Adomas su Ieva. Адам с Евой. Yra parašyta, Написано, jog jie buvo nuogi ir dėl to nesigėdijo. что они были ноги и не стыдились этого. Tai yra labai įdomi vieta iš tikrųjų, Это очень интересное место. nes tai parodo šitą, Он кое-что показывает, jog jie nebuvo susifokusavę ties tuo, ko jie neturi. Они не были сфокусированы на то, что они не имели. Jų fokusas buvo ties tuo, ką jie turi. У них фокус был на то, что они имели. Ir tai yra lygiai tas pats, ko Dievas iš mūsų nori. И это то же самое, что Бог хочет от нас. Kada ateina kažkoks išbandymas, Когда приходит какое-то испытание, į kur mes žiūrim? на что мы смотрим? Į save? На себя. Tada mes pradėsim kalbėti, jog aš to neturiu, man to trūksta. И тогда мы начнем говорить, я этого не имею, мне этого не хватает.
Bet jeigu mano gyvenimas yra Kristus, Но если моя жизнь является Христом, tada žiūriu į tai, ką aš turiu. тогда я смотрю, ну что я имею? Ir aš turiu viską. Я имею все. Viską, ko man reikia kiekvieną dieną. Я имею все, что мне нужно на каждый день. Kada man reikia meilės, Когда мне нужна любовь, mylėti kitą, любить другого, Dievas man davė meilę. Бог мне дал эту любовь. Iš tikrųjų, mums nereikia prašyti daugiau meilės, Нам не нужно просить больше любви. nes Dievas ją jau davė mums. Бог нам уже ее дал. Romiečiams 5:5. Римлянам 5:5. Dievo meilė, Божья любовь. ne šiaip meilė, o paties Dievo meilė О самого любовь Бога yra išlieta į mūsų širdis уже излита в наши сердца per šventąją dvasią. через Святого Духа. Kaip mums gali trūkti meilės? Как нам может не хватать любви? Mums trūksta, jeigu žiūrim į save. Нам не хватает, если мы смотрим на себя. Bet jeigu aš tikiu tuo, kas parašyta, Если я верю в то, что написано, man niekada netrūks meilės, мне никогда не будет не хватать любви, nes ji man jau yra visa duota. потому что она мне уже дана. Mums reikia mokytis, vaikščioti ir naudoti tai, ką mes jau turim. Нам нужно учиться ходить и использовать то, что мы уже имеем. Nes mes dažnai žiūrim į tai, ko mes neturim. Часто мы смотрим на то, что мы не имеем. Man to trūksta, Мне этого не хватает. va Dieve duok man tą, Бог, дай мне man это. kantrybės trūksta, Мне не хватает терпения. tos pačios meilės man trūksta. Мне самой любви не хватает. Netrūksta. Не хватает. Aš sakau, nes Dievo žodis taip sako. Не я говорю, а Слово Божие говорит. Tau viskas yra duota Тебе уже все дано per šventąją dvasią. через Святого Духа. Atsiverskite trumpai 1 Korintiečiams 2 skyrius. 1 Коринфянам 2 глава. 1 Korintiečiams 2 skyrius ir 12 eilutė. 12 стих. 1 Korintiečiams 2 skyrius ir 12 eilutė. 1 Коринфянам 2:12. Paulius sako, o mes gavome ne pasaulio dvasią, bet dvasią iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Viskas, ko mums reikia, Все, что нам нужно, tai suvokti, это понять, kas mums yra Dievo dovanota. что нам даровано от Бога. Duota nemokamai, Даровано бесплатно. bet mums reikia suvokti. Но нам нужно понять. Ir tam mums reikia dvasios. И для этого нам нужен дух. Aš kažkada, kai skaičiau laišką Galatams, Когда-то я читал послание к Галатам tiesiog paklausiau Dievo. и спросил Бога. Paulius čia vis kalba apie tą dvasią. И Павел пишет об этом духе. Ir jisai klausė, sako, kaip jūs gavote dvasią? И он спрашивает, как вы получили этого духа? Iš darbų Из дел ar klausydami ir tikėdami? или слушая и веря? Ir aš sakau, Dieve, bet prie ko čia dvasia? И я спрашиваю, Господи, при чем здесь дух? Kodėl Paulius būtent apie dvasią taip kalba? Почему именно Павел говорит о духе? Ir atsakymas labai paprastas. И ответ простой. Dievas taip pasakė, Бог сказал так. nes jeigu tu turi dvasią, Если ты имеешь Дух Божий, tu turi viską, ko tau reikia. ты имеешь все, что нужно. Viską. Все. Tai privertė mane susimastyti. И это заставило меня задуматься, Kaip aš vaikštau kaip krikščionis? как я хожу как христианин. Ar mano tas šulinys, Для меня это как колодец. aš esu pats Я являюсь самим ar Kristus? или Христос? Iš ko aš semiu gyvenimą? Из чего я беру эту жизнь? Nes jeigu aš žiūriu į save, Если я смотрю на себя,
tada aš girsiu save, kai padarau kažką gero, тогда я džiaugsiuosi savimi, kaip, радуюсь собой. bet kai padarysiu kažką blogą, Но если я сделал что-то плохое, tada kaltė ateina. тогда приходит обвинение. Kodėl? Почему? Nes mano gyvenimas vis dar yra mano. Потому что моя жизнь все еще моя. Aš vis dar žiūriu į save, Я все еще смотрю на себя, ko aš turiu что я ir имею ko aš neturiu. и чего я не имею. Bet jeigu aš žiūriu į Kristų, Но если я смотрю на Христа, Dievas man davė pažadą. Бог дал мне обещание. Filipiečiams 4 skyriuje, aš tiesiog noriu perskaityti tą eilutę. Филиппийцам 4 глава, Ir 19 eilutė. 19 стих. Filipiečiams 4:19. Paulius sako, o mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų, kur? Kristuje Jėzuje. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Tai yra tokia nuostabia eilutė. Это очень прекрасный стих. Visas jūsų reikmes. Восполнит всякую нужду вашу. Nesvarbu, ko tau reikia ir kada. Неважно, что тебе нужно и когда. Jėzuje Kristuje Во Христе Иисусе tau yra tai duota. тебе уже это дано. Ir mums tiesiog reikia suprasti, И нам просто нужно понять, kas yra man duota. что мне даровано. Ir mes esam pašaukti vaikščioti И мы призваны ходить toje pilnatvėje. в этой полноте. Juk Kristus tą duoda pilną gyvenimą, Потому что Христос дает эту полную жизнь, kad nieko mums netruktų. чтобы нам ничего не хватало. Bet vėlgi, kol aš žiūriu į save, Но если я смотрю на себя, aš matysiu, man trūksta. я буду видеть, мне не хватает. Aš nueinu į darbą Я иду на работу, ir man taip sunku mylėti. и мне так tяжело любить, Kažkokia kaip našta. как какая-то ноша. Kodėl? Nes aš žiūriu į save. Почему? Потому что я смотрю на себя. Man trūksta meilės Dieve. Мне так не хватает любви, Господи. Dievas vėl gražina į Romiečiams 5:5. И Бог снова возвращает к Римлянам 5:5. Kuo tu tiki? Кому ты веришь? Savo jausmais Своим чувствам ar mano žodžiu? или моему слову? Netrūksta man tos meilės. Не хватает мне этой любви. Tada aš pradedu klausti, gerai, aš tikiu tą eilutę, Хорошо, тогда начинаю спрашивать, я верю в этот стих, bet vis tiek taip sunku. но все равно так сложно. Ką man daryti? Что мне делать? Keistas gal atsakymas būtų, Странный будет ответ. bet mums reikia atsipalaiduoti. Нам нужно расслабиться. Tiesiog atsipalaiduoti. Просто расслабиться. Kada aš suprasiu, kad aš pats negaliu duoti tos meilės. Чтобы понять, что я сам не могу дать этой любви. Aš neturiu galimybės duoti tos meilės. У меня нет такой возможности дать. Manyje nėra tos meilės. Во мне нет этой любви. Aš atsipalaiduosiu Я расслабляюсь. ir tada Dievo meilė mus pripildys. И тогда любовь Божия нас наполняет. Ir mylėti tada iš tikrųjų lengva. И любить на самом деле легко. Bet kol mes stengiamės mylėti, Но пока мы стараемся любить, dedam pastangas, прилагаем усилия, viskas, ką mes gausime, все, что мы получим, rezultatas bus kūno darbai. результат будет отдел. Galatams 5 skyrius. Галатам 5 глава. Ir ten Paulius rašo apie du dalykus. И там Павел пишет о вещах. Kūno darbai Дела плоти ir dvasios vaisius. и плоды духа. Kūno darbai yra tai, ką mes darom. Дела плоти — это то, что мы делаем. Ir kokį rezultatą gaunam. И какой результат получаем. Dvasios vaisius. Плоды духа. Tai, kas ateina iš dvasios. То, что приходит от духа. Ne iš mano darbų. Не из моих дел. Ne iš mano pastangų. Не из моих усилий. O iš paprasto nuoširdaus tikėjimo. Просто от сердечной веры. Paprasto nuoširdaus tikėjimo.
от сердечной веры. Grįžtame į 1 Jono 4 skyrių, 12 eilutė. 1 Иоанна 4 глава, 11 стих. 1 Jono 4:12. Dievo niekas niekada nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė mumyse tobula tampa. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Jonas rašo paprastą dalyką. Иоанн пишет простое. Nei vienas iš mūsų nėra matęs Dievo. Никто из нас не видел Бога. Bet, Но jeigu mes mylime, говорится, если мы любим, Dievas mumyse pasilieka. Бог в нас пребывает. Ir jo meilė И Его любовь mumyse tampa tobula. в нас становится совершенной. Pirmiausia, man tai buvo paprastas atsakymas. Для меня это был просто ответ. Aš nesu matęs Dievo. Я не видел Бога. Nei vienas iš jūsų nėra matęs Dievo. Никто из вас не видел Бога. Netikintys nėra matę И Dievo. неверующие не видели Бога. Bet Jonas sako, jeigu mes mylime, Но Иоанн говорит, если мы любим, Dievas mumyse pasilieka. Бог в нас пребывает. Ir man tai buvo atsakymas. И для меня это был ответ. Jeigu aš noriu, kad mano brolis ar sesė, Если я хочу, чтобы мой брат или сестра, ar tas, kuris yra netikintis, или тот, который неверующий, pamatytų Dievą, увидел Бога, mano darbas yra mylėti. моя работа — любить. Kiekvienas, kuris myli, Каждый, который любит, jame Dievas pasilieka. в нем пребывает Бог. Ir toliau jisai sako, ir jo meilė mumyse tampa tobula. И дальше говорится, что и Его любовь становится в нас совершенной. Kiek iš jūsų nori augti meilėje? Сколько из вас хочет расти в любви? Aš noriu augti meilėje. Я хочу расти в любви. Bet Jonas mums duoda iš tikrųjų kaip kelią, kaip augti meilėje. Но Иоанн дает нам дорогу, как расти в любви. Ir jisai sako, jeigu mes mylime, И он говорит, если мы любим, tada mes ir auksime meilėje. тогда мы и будем расти в любви. Kažkas yra pasakęs, kaip mums išmokti ištvermės. Кто-то сказал, как нам нужно выучиться терпению, выдержке. Kantrybės, jo. А? Ну, терпению, штормез, ну. Kantrybės, jo. Мгм. Mums reikia būti kantriems. Нам нужно быть терпеливыми. Kada mes einame per sunkumus Когда мы идем через трудности ir kantriai einame, и идем терпеливо, kantrybė auga mumyse. и терпеливо растем, Lygiai taip pat yra su meile. и так же происходит с любовью. Kada mes kantriai mylime, Когда мы терпеливо любим, meilė augs mumyse. любовь растет в нас. Bet jeigu aš kiekvienoje situacijoje Но если я в каждой ситуации sakysiu, Dieve, man reikia daugiau meilės. говорю, Господи, мне нужно больше любви. Aš noriu mylėti, bet man reikia, kad tu duotum daugiau meilės. Я хочу любить, но мне нужно больше любви. Mes neauksime meilėje. Мы не будем расти в любви. Mums reikia pradėti naudoti tai, kas mums jau duota. Нам нужно начать использовать то, что нам уже даровано. Ten, kur tu šiuo metu esi, В тот момент, где ты находишься, kur tu gyveni, ar Dėl- kur tu dirbi, где ты живешь, где ты работаешь. naudok tai, kas tau jau yra duota. Используй то, что тебе уже дано. Dievas neleis, kad tu būtum išbandytas aukščiau savo galimybių. Бог не даст больше, не испытает тебя больше, чем тебе дано. Lygiai taip pat kaip istorijoje, Так же, как и в истории. Mato Evangelijoje 25 skyriui, Матфея 25 главе Kristus papasakojo Иисус рассказал apie tarnus, о слугах, kurie ateina pas šeimininką которые пришли к хозяину. ir šeimininkas vienam duoda 10 talentų, Одному дал 10 талантов, kitam 5, другому 5, kitam 2 другому 2. ir kas iš karto parašyta, И что написано?
Jie iš karto išėjo ir jie pradėjo verstis, naudoti tai. И когда он ушел, они тут же стали это вот использовать, употреблять. Tas, kuris gavo 5, Тот, который получил 5, neatėjo pas šeimininką, не пришел к хозяину. bet tu jam tai 10 davėjai. Он ты ему дал 10. Ne, jis pradėjo naudoti tai, kas jam duota. Нет, он начал использовать то, сколько ему было дано. Tai, ką jis jau turėjo. Столько, сколько он уже имел. Dievas nereikalauja iš mūsų daugiau, Бог не требует от нас больше, nei mes jau turime. нежели мы уже имеем. Bet tas, kuris gavo 1 talentą, Но тот, который получил 1 талант, jis paėmė ir paslėpė jį. он взял и спрятал его. Ir tai yra baisiausia iš tikrųjų. И это очень ужасно. Kad ir aš kalbu taip pat apie save, Я также говорю и о себе. kai patenkam į situacijas Когда мы попадаем в ситуацию, ir mes nuolat prašom Dievo, и мы снова просим Бога, duok tą ir duok aną. дай это, дай то. Ir Dievas sako, aš tau jau daviau. И Бог говорит, я тебе уже дал. Pakel galvą, Подними голову, tikėk верь ir ženk tuos žingsnius į priekį. и сделай шаги вперед. Neslėpk žemėje tai, kas tau yra duota. Не прячь в земле то, что тебе уже дано. Naudok tai, kas tau yra duota. Используй то, что тебе уже дано. Vėlgi, Dievo žodis yra tiesa. И снова Слово Божие есть истина. Man jausmai sakys visai ką kitą. Mano jausmai kalbės visai ką kitą. Мои чувства будут говорить совершенно другое. Mano protas priešinsis Dievo žodžiai. Мой разум будет противиться Слову Божьему. Bet aš situacijoje Но я в ситуации galiu pasakyti, могу сказать, bet man Dievas pažadėjo, мне Бог пообещал, kad Jis man davė viską, ko man reikia. что Он дал мне все, что мне нужно. Kiekvienoj situacijai. В каждой ситуации. Aš turiu daugiau, nei man reikia. Я имею больше, нежели мне нужно. Man netrūksta nieko kiekvienoj situacijai. Мне не хватает ничего в каждой ситуации. Prieš kelias savaitės aš kalbėjau, Пару недель назад я говорил, kokių žmonių iš tikrųjų Dievas ieško, каких людей Бог ищет, kokių krikščionių Dievas ieško. каких христиан Бог ищет. Tiesiog tų, kurie juo pasitikė, Тех, которые Ему доверяют, kurie pasitikė jo žodžiu. которые верят в Его Слово. Nėra nieko stebuklingo. Нету ничего необычного. Viskas yra labai paprasta. Все очень просто. Iš tikrųjų, viskas yra Jėzuje Kristuje. Все во Христе Иисусе. Ir kaip Paulius rašo, И как Павел пишет, jeigu Dievas nepagailėjo savo sūnaus, если Бог не пожалел Сына Своего, kaip Jis dar labiau ir visą kitą neduos kartu su juo. не даст ли Он всего этого вместе во Христе Иисусе со Христом? Tai iš tikrųjų mano paraginimas šiandien, Сегодня мое побуждение, kad mes tiesiog pradėtumėm žiūrėti į tai, ką mes turim jau. чтобы мы начали смотреть на то, что мы уже имеем. Dievas man davė visą savo meilę Бог дал нам всю любовь ir свою, kantrybę Jis man davė и терпение Он мне дал, ir visą kitą. и все остальное, Viską, ko man reikia mano gyvenime. все, что мне нужно в моей жизни. Ir tiesiog, kad mes tikėjimu pradėtumėm naudoti tai. И чтобы мы с верой начали это использовать. Paskutinė eilutė, kurią aš noriu perskaityti. Последний стих, который хотел бы прочитать. 2 Petro laiškas, 2 Петра, 3, nuo 3 iki 7 eilutės. Pirmas skyrius nuo 3 iki 7 eilutės. 2 Petro pirmas skyrius. Nuo 3 iki 7 eilutės. Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui per pažinimą to, kuris pašaukė mus šlovę ir dorybę. Drauge Jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugėdimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais.
Todėl parodydami visą stropumą praturtinkite savo tikėjimą dorybę, dorybę pažinimu, pažinimą susivaldymu, susivaldymą ištvermę, ištvermę maldingumu, maldingumą brolybę, brolybę meilę. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Taigi ką Petras rašo? О чем пишет Петр? Sako, jog jo dieviška jėga padovanojo mums viską. Что его божественная сила даровала нам все. Argi tai nenuostabu, Разве это не прекрасно? kad man nereikia žiūrėti į save? Что мне не нужно смотреть на себя. Jo dieviška jėga padovanojo man viską. Его божественная сила мне уже даровала. Pirmas dalykas tai yra jo jėga. Первое – это его сила. Antras tai padovanojo. Второе – он подарил. Ir trečias viską. И третье – все. Viską. Все. Argi nenuostabu kiekvieną dieną Разве не прекрасно каждый день atsikelti ryte проснуться утром ir tiesiog dėkoti Dievui, kad Jis viską man davė, ko man reikia šiai dienai. и поблагодарить Бога за все, что Он мне дал на каждый день? Aš nežinau, ko man reiks, Я не знаю, что мне bet понадобится, Jis man viską davė. но Он уже дал мне все. Tada mes pradėsim gyventi toje pilnatvėje, Тогда мы начнем жить в этой полноте, kurią Dievas ir pažadėjo, которую Бог и пообещал, kad Kristus Jėzus yra pilnatvė. что Иисус Христос является полнота. Jame galime rasti pilnatvę, Чтобы в Иисусе мы нашли эту полноту. kada matome, jog Jėzus Kristus yra viskas. Когда мы видим, что Христос есть все. Ir tik jame aš galiu rasti viską, И только в Нем я могу найти все, o ne savyje. а не в себе. Savyje aš rasiu trūkumus. В себе я найду недостаток. Jame В Нем aš rasiu visą laiką pilnatvę. всегда я найду полноту. Tai aš tiesiog ir raginu Поэтому я и побуждаю pamastyti apie tai, подумать об этом, paskaityti tas pačias eilutes почитать эти стихи ir prašyti Dievo, и просить Бога, kad Jis, kaip Paulius sakė, как Павел говорит, duotų mums išminties dvasią, чтобы Он дал нам духа премудрости, kad mes suprastume, чтобы мы могли понять, kas mums jau yra Dievo dovanota, что нам уже даровано от Бога, kad mes pamatytumėm, чтобы мы могли увидеть, kiek daug mes jau turim. как много мы уже имеем, Ir kaip ir Adomas su Jeva, как и Адам с Евой, mes nematytumėm tai, ko mums trūksta, чтобы мы не видели, что нам не хватает, bet žiūrėtumėm tai, ką mes jau turim. но смотрели на то, что мы уже имеем. Ir taip kiekvieną dieną, И так каждый день, kad mes gyventumėm pilnatvėje. чтобы мы жили в полноте. Dangiškasis Tėve, aš tiesiog prašau ir dėkoju, kad Tu mums davei viską. Ačiū už Tavo šventąją dvasią. Ačiū už Tavo sūnų. Jok iš tikrųjų mes tik tai dėl Tavo sūnaus esame priimti. Tu mus myli, Tu mumis gėriesi, Tu džiaugiesi, Tu žiūri į mus ir tiesiog mus myli. Ir tik tai Tavo meilė mus gali keisti. Aš prašau, kad padėtų mums kiekvieną dieną priimti Tavo meilę, kurią Tu mums duodi. Mokyk mus, prašau. Tiesiog aš prašau, kad Tu padėtų mums pamatyti tai, ką mes turim. Kad mes nustotumėm žiūrėti tai, ko mums trūksta. Kad iš tikrųjų Tavo šventoji dvasia mus įtikintų dėl netikėjimo Tavo žodžiu.
mes pradėtumėm tiesiog tikėti, kaip tie maži vaikai, kad mums yra viskas duota. Ir tik tai pasaulis gali pamatyti tikrą krikščionybę, kada mes nevaikščiojam savo jėgomis, bet mes vaikščiojam Viešpatie tavo jėgoje, nes tavo jėga yra daug daugiau. Tai, ko mes net negalim padaryti. Ačiū tau už visus. Ačiū tau už visus brolius ir sesės. Dėkoju už visas situacijas, į kurias tu mus įvedi, kurias tu leidi gal mūsų gyvenimuose. Ir tu mus mokai. Ačiū tau, dangiškasis Tėve, kad tu niekada mūsų nepalieki, tu visame kelyje, kiekviename žingsnėje tu esi su mumis. Padėk mums tai pamatyti, kad mes niekada nesam vieni. Niekada. Tavo meilė nepriklauso nuo kaip gerai mes elgiamės. Tavo meilė yra tiesiog nesustojanti. Ir vėlgi tik tai tavo meilė mus gali keisti. Ačiū tau už tą meilę. Tiesiog dėkoju dar kartą už visus, iš tikrųjų vienas kitą. Ir aš dėkoju už tuos, kuriuos tu atsiunti į mūsų gyvenimą. Ir mokyk mus jiems parodyti dangiškai Tėvą per meilę. Ačiū tau. Dar kartą dėkoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen.